Goma bakoze imyigaragambyo. Iyi myigaragambyo yamaganaga kuva muri Uvira kwa M23. Tubahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiranye Umurage News. Njye muri kumva n'inshimye Muremyi irasubiza gadi nk'ibisanzwe. Abatuye mu mujyi wa Goma no mu bice bihana imbibi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babyukiye mu myigaragambyo yamagana kuva mu mujyi wa Uvira kw'abarwanyi ba M23. Iyi myigaragambyo yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa 22 Ukuboza 2025. Yitabiriwe n'abaturage benshi bafite ubutumwa butandukanye bugaragaza inyota n'amahoro arambye mu burasirazuba bw'iki gihugu cyabo. Bumwe muri ubu butumwa buragira buti: abaturage bagoma no mu bice bihana imbibi twamaganye kuva mu mujyi wa Uvira kwa M23, twanze ko FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'abacancuro basubira muri Uvira. Abaturage bo mu mujyi wa Goma n'abaturanyi babo muri Kongo bagaragaje kandi ko barambiwe intambara, basaba ko habaho ibiganiro byihuse bikemura amakimbirane yo mu burasirazuba bw'iki gihugu cyabo. Tariki ya 17 n'iya 18 Ukuboza, abarwanyi ba M23 bavuye mu mujyi wa Uvira baye bamazemo icyumweru. Iri huriro ryasobanuye ko ryafashe iki cyemezo ribisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ingamba irema icyizere hagati yaryo na Leta ya Kongo mu gihe bikomeje ibiganiro by'amahoro. M23 yatangaje kandi ko idashaka ko ingabo za Kongo, iz'u Burundi, Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bisubira muri Uvira. Isaba Amerika n'abandi bahuza gushyiraho uburyo bwizewe bwo kurinda umutekano w'abaturage. Yifuza kandi ko Uvira yaba igice kitagenzurwa n'ingabo cyangwa se ikajyamo ingabo zitagira uruhande zibogamiyemo muri iyi ntambara, kuko aribwo buryo bwatuma abaturage bakomeza ibikorwa byabo ntacyo bikanga, bitandukanye n'uko bari babayeho ubwo ingabo za leta zabahohoteraga. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ibikorwa bya politike mu muryango w'abibumbye, Ambasaderi Jennifer Rosetta, mu cyumweru gishize yatangaje ko icyifuzo cya M23 cyashoboka mu gihe yajya mu bice birimo mu ntera y'ibirometero birenga 75 uvuye mu mujyi wa Uvira. M23 kandi yubahiriza ubusabe bwa Amerika ishobora gusubira mu bice yahozemo mbere y'uko imirwano yo mu itangiriro ry'Ukuboza 2025 itangira, birimo santere ya Kamanyola. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi nawe ntiyemera ko ingabo za Kongo zatsindiwe muri Uvira. Felix Tshisekedi yagaragaje ko atemera ko ingabo z'igihugu cye zatsinzwe n'ihuriro rya M23 mu rugamba rwabereye muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu nama y'ibihugu byo mu karere yabereye muri Uganda ku wa 21 Ukuboza 2025, Tshisekedi wayitabiriye yifashishije ikoranabuhanga rya video conference yatangaje ko M23 yifashishije drone z'intambara muri uru rugamba n'izindi ntwaro ziremereye.
Tshisekedi kandi yasobanuye ko icyo ingabo za Kongo zakoreye muri Uvira ari ugusubira inyuma nk'imibare y'urugamba mu rwego rwo kwirinda ko imirwano yazo na M23 yamenekiramo amaraso menshi y'abasivili, naho ubundi ngo si ukumanika amaboko cyangwa kwemera intege nke. Yagize ati ingabo za Kongo zasubiye inyuma kubera impamvu mu rwego rwo kwirinda ko ubuzima bw'abasivile benshi bwahatakarira. Aya mahitamo si ugutsindwa cyangwa kugaragaza intege nke. Agaragaza uburyo duhora twiyemeje kurinda abasivile bari mu bihe bikomeye cyane. Urugamba rwatangiye mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 ubwo ingabo za Kongo, iz'u Burundi, Wazalendo na FDLR byarasaga mu bice bigenzurwa na M23 muri teritwari ya Walungu birimo Kamanyora na Kaziba bikoresheje intwaro ziremereye. Ibisasu ihuriro ry'ingabo za Kongo ryarashe mu bice bigenzurwa na M23 byatumye abasivile benshi bahungira mu bice birimo umujyi wa Bukavu, abandi barenga 1000 bahungira mu Rwanda banyuze ku mupaka wa Bugarama. Mu gusubiza, M23 yagiye ihanganira n'ihuriro ry'ingabo za Kongo aho ryari ryashinze ibirindiro iryambura ibice biri mu kibaya cya Rusizi kirimo Katogota, Ruvungi, Sange, Kiriba, yinjira no mu mujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza. Bamwe mu basirikare ba Kongo bahungiye mu Burundi, abandi bahungira mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi bakomereza mu ntara ya Tanganyika. Hari n'abagiye mu ishyamba rya Itombwe, abandi bafatwa mpiri. Nubwo Tshisekedi avuga ko ingabo za Kongo zavuye muri Uvira mu rwego rwo kurinda ko amaraso y'abasivile yameneka, abasirikare bavuye muri ibi bice byafashwe na M23 bashinjwa kurenga ku mabwiriza bahawe n'ababakuriye yo gukomeza kurwana. Tariki ya 19 Ukuboza, urukiko rwa gisirikare rwa Karemi muri Tanganyika rwatangiye kuburanisha abasirikare 68 n'abapolisi 56 bahunze Uvira mu gihe urugamba rwabaga. Mu bihe byashize, abakurikiranyweho guhunga umwanzi bagiye gukatirwa igihano cy'urupfu. Reka tubashimire gukomeza kubana natwe muri aya makuru. Imana ibahe umugisha. Mwakuze kubana natwe, njye mwumvaga yari Nshimyumuremyi Irasubiza Gadi. Mugire ibihe byiza.